Indabankululu. Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi uKhristu kaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini soyiphathelwa umfundisi uTere wasithanda ukukanya inkosi uMosisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo esizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wesizwe samaZulu ikhulu kahulumeni ekhona amakhosi asendunkulu abafundisi benkosi abavangeli abashumayeli abakhokheli nebandla lonke ngegama lonyazi amen. Shembongwele ngimi phezu kolwandle kodwa Nkosi uwe kuphela ukwazi ukutakula umuntu olwandle ngoba nolwandle ladalwa uwe. Ngithwaleke Nkosi kulesi sigaba engiguqe kuso. Lesikhathi Nkosi ubumba lo muntu oguqile wawazi Nkosi ukuthi ngaleli langa uyobe eguqe phambi kokhosi obubili ngesikhathi esisodwa. Uyobe eguqe naphambi kaZulu namaZulu kanye kanye. Bantwana benkosi uNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu oyimanga. Ngoba singaka nje bantwana benkosi sizendabeni enkulu. Uneshwa umuntu ongaze kushayele eminyaka sibuka indaba enkulu phambi kwethu angayiboni. Kodwa ke sake sezwa ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu uyayikhethela abantu bakhe abazobona indaba enkulu. Ufanele thina esilapha endlini namhlanje simbonge uNkulunkulu ukuthi usikhethile sizoguqa phambi kwale ndaba enkulu esiyibonayo. Ngiguqe lapha Nkosi yamaNazaretha ngifisa ukubongela uZulu iminqe emibili. Ngifisa ukumbongela ngomklamo wesonto osuka othukela uziyoshaya eSwazini obizwa ngoZulu akaboNkulunkulu. Ngiyabongela uZulu bantwana benkosi ngoba lolu thando esize ngalo lapha silubonile uZulu elenze ehlangene ngolwesithathu. Uma uZulu engeyiphunyule lenhlahla uNkulunkulu uzosho izinto ezinhle ngathi akabongishe. Ngifisa ndlondlo yomsa ukubongela isizwe samaZulu. Ngifisa ukubongela izwe lendlovukazi ukuthi ngalesi sikhathi inkosi yamaNazaretha uthandile ukuzofezekisa isiprofeto sakhe endlunkulu. Sithi sibonga kunjalo bantwana benkosi siphinde sibonga ukuthi ushembe lesi siprofeto usifeze ngesikhathi sethu. Akusiyona into encane bantwana benkosi leyo okufanele kungabe ukhona indlela esiyenzayo njengesizwe sikaPhunga noMageba ukubonga lenhlanhla ukuthi ushembe enzima ngaliso eyibona umhlaba wonke. Bese maNazaretha nikuthathe nikufake ephaketheni ukuthi akukuncane ukukhonza nesilo samabandla. Umshumayeli uNcube wasenqabeni nomshumayeli uMathabela wasePhumalanga Sikodwa bazoguqa ndawonye. Kunomsebenzi bantwana benkosi wami engawushiya kubo ngisengumshumayeli kanye nabo.
Manje lo msebenzi sengiyawufuna inkosi akabonga uNkulunkulu. Ingoma amashumi ayisikhombisa nanye 71 ngicele ezulwini bantwana benkosi ukuthi uShemba ngiphi izwe lodwa ukuthi ngokuguqa kwami phambi kwesihlalo sasezulwini naphambi kwesilo samabandla uShembe bese khumbula ukuthi konje nami nomntwana wakhe. Nkosi yami ngithanda sengakaqini ezindaba bantwana benkosi masivuka kanjena ongakazi ukuthi isiphambo ezulu lomhlaba usenkingeni. Sebekhona abashumayeli bami. Ukuthi abashumayeli bami ngobaguqe mina babuthume mina. Umshumayeli uNcebo uzobamba iBhayibheli ngesandla. Umshumayeli bathabela bamba isitabelelo samaNazaretha. Umshumayeli uzothi Jeremiah 30 ivesi ngaka 7. Umathabela uzobamba isitabelelo 126 uzobamba uverse 1 no 4 no 5. Waza Ncube. Awu lukhulu lolusuku alukho olungangalo iyeke sebezwile lolu suku bantwana benkosi umwagejwa umhla ka3 kuApril waphindwa wagejwa umhla ka8 kuJuni uzongizwa ukuthi ngithini. Wathi uma ngithi ushadisa lezi insuku zombili awu lukhulu lolu suku. Ngoba namhlanje siguqe phambi kaJehova uThixo wethu siguqe nakumnikazi wenhlabathi.
kuphi Mathabela? Kuphakama Sabela wena. Ubhala uBombela eminyakeni engu-97 edlule uthi kuphakama Sabela wena. Luzwakele udumo lwakho. Njengobani ongabonanga indlondlomsa ibeka isilo samabandla isandla ekhanda. Oluvela emagumbini omane. Ngisho naphesheya kwey'lwandle uma benayo i-TV bayibonile le nkulumo. Sinanela sithokoza ngakho. Uyabona njengoba lisilapha uthe umfundisi wasemangangeni umfokalala phansi imephe zonke iy'lwane wathi awudedele ublood. Wathi awudedele ublood. Uyabona ke namhlanje sizonanela siyathokoza ngoba ushembu lethu uthande endukulu. Ukungena kwezizwe. Ngoba izizwe seyibonile ukuthi kanti lesilo siyakwazi ukukholwa. Ezivela emagumbini omane. Ubheke enyakatho noma ubheke eningizimu abantu bafuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani namhlanje. Ya Wozanini zizwe nonke. useyashintsha uBombela utshela abantu ukuthi izizwe zonke ayisondele. Ngiyabizwa ekuphakameni. Kodwa kunendawo eyibizwa kuyo lapho khona unyazi phezulu. Nani mazulu. Useyaphenduka utshela thina njengozulu. Halalisani. Uthi asihalalisa kabonkulunkulu. Ngokuphansi Ngoba kwamazulu. into esiyibona namhlanje ngisho okhokho wethu abayibonanga. Bathi yebo. Halali. Ungena. Ungena wesizwe. Zivela. uSamuel oqala 16 verse ka7 uwe Mathabela ingoma yeka 71 ebesiyihlabelela uyothatha ivesi lokuqala nelesibili. Bantwana benkosi njengoba silapha kukhona umbuzo onokungihlupha uma ngihamba ngenza umsebenzi kaShembe ukuthi kanti Shembe ugcoba abantu abanjani. Kanti umuntu ofuneka guqe lapha aqekethe ungathi ukhune ugesi onjani. Nina lo mbuzo namhlanje ukuze umuntu ogotshiwe ikakhulukazi onesandla sikaShembe angadayisi noShembe. Ngizolokhu ngiqaphela imbola lapha. Ukuthi ngelinye ilanga sengigodola sengisindo la umNazaretha engangifakile ngaleso sikhathi uthi yini lesawa nomnzana uthi wena futhi wena osenkingeni kakhulu wena. Ngithi hawu umzwana umfundisi usemangangeni. Uthi wena kuyo yonke into ozoyenza wathatha igama kaShembe ulibeke la. Kuyo yonke into ozoyenza mgoqo kaNkulunkulu wathatha igama kaShembe ulibeke la. Futhi ukwahluleka ukubeka igama kaShembe uShembe uzokubeka phansi. Bese uhamba phakathi kwethu ungathi uvuthukelwe usimende. Yebo. uJehova wathi kuSamuel, uJehova ukhuluma noSamuel ufuna ukumtshela ukuthi umgoqo into enjani. ungabheki ukuma kwakhe, Uthi musukubheka ukuthi unamagwegwe noma mfishane noma unobheke. nobude bomzimba wakhe, Ungabheka ukuthi unqwazayiya olubheke phezulu noma ushoti matinda.
ngokuba ngimalile uthi ngoba lowo muntu ungamsambheka kakhulu ngoba uNkulunkulu usemalile izono zabantu zibhalwe kuye ngokuba uJehova uthi kwathi uJehova akabhekisi okomuntu ngeke abuke njengawe wena umwesaba umuntu ungekanye amehlo abomvu uzomgoba umuntu ubheka amehlo umuntu ubheka amehlo ukhona abalapha abagumayo ngaphambi kokweze lapha amehlo azabe bomvu bese uzobosha imbuzo bagoba hayi lo phambi kodwa uJehova kodwa khona into ebheka uJehova kumuntu ukuthi umemcimbi ufunani kuye ubheka inhliziyo engaphakathi ukuthi uzonamathela inonyazini labo bantu bathethi nangu Thixo yebo Pokeliga wele o ingwala nge ambokeli okelo wele o ingwala nge Nkosi yami ubungithanda uma ngabe ugotsiwe kuleli sonto lonyasi ufuneka le verse ibhalwe enhlizweni nasengqondweni kuwe zingakaqini indaba ufuna wazi ukuthi uShembe wayelinda usuku azokuletha ngale emhlabeni bese abheka isikhathi azokugoba ngaso bese ekhanda isipanela anamathela inombolo wena ngeke uvule nomaphi kodwa uyovula lapho uthonga uMshembe waphakade wangoba umuntu bezalwa kuleli sonto usuke umgodwa uma ngabe usiphusha ufuna umuntu ambela bahambisa igama lakho ngenkani uzowushayise ngesikhundu phansi Ngingukuqala kwendlela yakho okungenzeka ukuthi ngisho emndenini wakho uyaqala uba khona umgodwa siphathe kahle bese uthatha igama likaShembe ulibeka la Ngingumsebenzi wakho wasendulo ukhona abantu abaguqe lapha Shembe oyingcwele abacelwa kuwe okufanele ukuthi usubagobile bese besibhala ubufakazi ingakaqini imango uShembe wayekhona ekuqaleni ukhona namanje wayekwazi ekuqaleni uyakwazi namanje nemthombo yamanzi ingakampompozi ngamandla yebo wena fanele uba Toto baba akhuluma ngomuntu ogotshiwe uToto baba bathi bezinsizwa behlezi lapha eWemostela seziyahlangana insizwa zifundulala nathi zize zande lezi insizwa zibeningi bese zikhanda ikhambi lokuthi ake siye komdala wensuku emzini wasephakameni siyocela umuntu ozosifundela umthandazo Zazihlangana lezi insizwa zizovuka ekseni ngakusasa kwasepande caucus ukhona ama caucus Yayisihlala le caucus yayisicinga umuntu ogashula incwadi ohlabelela kahle hey wathi umfundisi wangithi lapha eMtuba umlungu wathi shiyani ikhaftini emakhaya ngoba ikhaftini izobola base beyahamba emzini wasephakameni bezinsizwa bafika baguqa phambi kwenkosi yamakhosi ulanga kumasibothe ithi inkosi nithini insizwa zithi lezi insizwa hayi sizocela umshumayeli ithi inkosi ukhona lesenimoni base bemphushela phambili lo kade umkokasa usayithithizisa naye wenza ngathi kathanda ithi inkosi yamaNazaretha lo unokholwa kwakhe yedwa ngeke abahola abantu bakaShembe ngeke azabe umshumayeli hambani
Zabuyela emuva lezi insizwa zidumele, zabuyela zawezulana nathi, zabadonsa amandla, zaphinde zakasibuyele insizwa, zaphinde zakokhasa. Basekho khona ongathi uyivice yalona bebemphushele phambili, bafika baguqa phambi kwenkosi yamaNazaretha, baba sizocela umshumayeli ukhona nesenimbonile. Basemphushela phambili, naye yayongaza Nkosi sami, usebona inkosi ukuthi izombeka isandla. Ithi inkosi lo, ngeke ngimbeke isandla lo, unokukholwa kwakhe nokomndeni wakhe, ibandla uzolenzela kubo. Zabuyela emuva lezi insizwa, zahlala phansi komthi laphana, kwase kuqhamuka insizwa endala ethe ukuqhafaza ekhanda. Yathi kade nginibona insizwa nilokhu niya laphana, wenze njani? Bathi besiyocela umshumayeli. Utheni baba? Uthe ubaba ukhona nesenimboni. Nathini nina? Sibaphushele phambili igaba zami. Uthi hayi, umshumayeli belibandla uqale ezulwini. Uthi lehambani nibuyele enkosini niyothi ngicela umshumayeli. Kanti bese sibuza ubaba sizothini? Uthi ngizothi umshumayeli baba simcela kuwe. Sahamba lezi insizwa zafike zaguqa lapha phambi kwendlu yomsa. Awusenibuyile insizwa, sesibuyile, ukhona nesimbonile, Nkosi yamakhosi, umshumayeli simcela kuwe. Yebo, umphethe isihlabelelo sakho uvula ngapha ngaseqaleni. Kunomprofeti Isaiah Shembe wabamkhulu. Ukhona abantu kuleli bandla abatshela ukuthi uma ungakwazi ukufunda wokuba lapha. Ushengo wayesekhona umuntu ongemuva, lona buka babamkhulu wathi nami umshumayeli. Lo mshumayeli lolithatha leli bandla aze alifake ezulwini ngaba uNkulunkulu. Kunesitsha Shembe ingcwele, kunesitsha sokukhongozela amanzi, kunesitsha bayede silo samakhosi sokukhongozela amanzi. Ngisibonile lesi sitsha lapha ezweni lakithi kuthi uJojo 10 nalapha ezweni ngisibonile, nasemdletsheni mahlobo sikhona, nasemangangeni sikhona, nasenkandla sikhona, nasemngungulu sikhona, nasemlazi sikhona. Lesi sitsha abantwana benkosi, uma ngabe ungakazi ungasibona lesi sitsha uka nansi TV, uzobona umbalo odokufanele lesi sitsha la. Elinye ilanga sesiyahamba ngisayithithizela nami kade ngithola isandla eKenani, ngiyasaba nokungena emathempelini mahlobo. Ngangena kwelinye ithempeli ngathi mkhokheli ungithume kumkhokheli. Sengathi nomkhokheli Shembe ingcwele engikhuluma ngaye phambi kwakho ungambusisa ngoba wakhombisa uyakhona. Ase ngiyithathelele inkonzo bantwana benkosi, ngayihuka ngakhuphuka nayo ngaphinde ngehla ngambona umkhokheli evula isikhwama kolezi ikhopele zengobheki lezi ebekwa phambi komama. Wasifaka wona bese asikhipha wayesengibuka. Ivala inkonzo. Umshumayeli bese sukuma. Athi kade sinomfundisi asibonga amazwi, waphakamisa isandla umkhokheli wathi ngicela ukukhuluma. Uphakamisa isandla uphethe iphepha elibomvu wathi umfundisi wasentabazwe phansi ngo10 rand kuleli bandla. Waphakamisa iphepha elibomvu wathi mshumayeli ngicela ukukhuluma, ngicela ukukhipha okusenhlizweni yami. Wathi lengane kajele, wathi lengane kajele ibuya ngizwa kuthiwa igotshiwe ngahlubuka.
ngahlubuka ngathi sengathi kuJomba abavakela bangaka uthatha ingane umshumayeli izokhweza pheka abantu abadala kwenze njani. Oh, usebenza kwamasipala. Uthi namhlanje ngiyahlambuluka sengathi shambu ngamkhumbula lo mkhokheli umenzele into ezinhle. Uthi ngaleli phepha lami elibomvu mfundisi ngicela ukuyifaka enhlizweni yakho ukuze uma usuguqile ukhulumela izwe labahlabisa ngifale nami. Kokheli kunensizwa kusemakhosi eyihambela amazwe eyikhuluma izwi lakho Shembe Ngcwele. Ezinye ngisayikhumbulayo khona umfoka Phetha kulezo nsizwa, khona umfoka Ngubane, khona umfoka Sikhosana. Bake bafika lezi insizwa lapha ezweni lakithi zizodla ivangeli. Safika lezi insizwa zasishiya siphila Shembe Ngcwele. Ngiyabatelela Nkosi ukuthi uzobafihle Nkosi emazinyeni eyilwane. Uthi Nkosi abakuhambelayo abahambi ngoba benemali kodwa Shembe Ngcwele bahamba ngoba bethanda wena. Futhi bafuna ukukhulisa leli vangeli ngoba uhlala usho Nkosi yamakhosi uthi lo Nazareth abuzokwanda abudala umhlaba. Sekusukuma insizwa yakwaPhetha iyakhuluma ithi maNazaretha sake sathi sihleze ethempelini wafika insizwa esencane ifaka iuniform yesikole yafika yanika inkonzo eshaya inkonzo lensizwa kwaphunywa kwahlala ngaphandle. Base bekuba uShembe waze wakhuluma kamnandi umfana ngoShembe. Base bakhona insizwe yodwa empunga yayisithi hayi Bangcwele noma ningakhuluma kanjena usemncane usazohlubuka. Hawu ukho konke lokho kuhla kushilo wena ubona ukuhlubuka wathi hayi usemncane usazoqeda umatric ahamba euniversity aqonywe izintombi akhohle uShembe. Base kuphakama umshumayeli wathi hawu baba usibanibani uyabona le ngane vele usathani yamhlupa ngokuthanda uShembe. Inkinga ngawe ukhuluma kanjena nje noma siya 23 wena uyalala emzimba yihlo. Uthi noma sihamba phansi silandela uNkulunkulu wethu sibheke eKhenani ukhala ngamadoda. Uthi noma kunikelwa izakhiwo zikaNkulunkulu kade memeza umvangeli umdluli ethi uthando lwethu lusebuhleni. Kodwa uma ungathinteki uthi uthando lwethu lusebuhleni uzothinteka kuphi kanti? Uthi lona yikho into engayikhuluma vele ngeke uzuhlubuke wena ngoba usathana kale ndaba nawe awumhluphi ngalutho. Kodwa lo mfana omncane uyamhlupha usathane utshela abantu ngonyazi ukuthi unyazi liwuthemba labakholwayo. Unegama Nkosi yamakhosi kuleli sonto elithikazisayo bantwana beNkosi. Ake sizame indlela yokulungisa leli lokuthi athi umuntu enza into ikaShembe kuthi uyagijima. Ake sithi ukulungisa leli gama ngoba lona umsebenzi kaShembe. uShembe uyasazi isifanela sakhe azosuka isebenzise endaweni ethize athume sona. Kodwa wena uzobuka ukuthi awu lona sekhuluma kanjena engenayo ingubo enomga uzothini kithi kanti kwakusinda kwakho kulele kulo muntu obingilozi uShembe uyinikena lo muntu. Abungathi mangabe kukhona abantu abangabavile emathempelini umshumayeli ememeza uvuka nathi umkhokhela memeze uLwesine uhanjwe basale phansi abantu babe ngonyumbe bese kuthi laba abalaleli izwi kamshumayeli kuthiwa bagijima. Bagijima babheke phi ngoba benza umsebenzi kaShembe. Uyabona leli sonto Shembe Ngcwele siyokhuluma sime ngamakhanda phansi uma bengakasithulisi sitshela abantu ukuthi wena ufanele uvele ezulwini. Kunengane Shembe Ngcwele soba ngiguqe lapha nje ngiguqe amathawuleni abhaliwe abhala ukuthi Reverend Jele ngawathola kwesinye isikhungo kuthiwa uthi ngapha ibizwe inathesa. Nasho ngathi uShembe umeka ngithuma ngiyoniceba ukuthi ningenzele into enhle kangaka sengathi uNkulunkulu anganibona. Kunemisebenzi emihle laba abantwana abayenzayo kodwa isupport incane ubadodwa. Ngoba lezi ingane zivele ibukakale njengabantu abagijimayo kanti basebenzela uNkulunkulu wabo. Ngiyabatelela Shembe Ngcwele
ukuthi nje bakade bebhala nje baphase bonke ngegama lakho Nyazi Besona. Bese sinciphisa ukuthi abantu bagijima benze ushembe into ezinto. Sikunciphise lo. Ngoba lokho kuyodala ukuthi abantu badikibane. Ushembe azababone sebeshubukile ngesimanga sokuthi izinto esibatshela zona azibasi phambili. Ngizowaceba Nkosi yamakhosi. Ngizowaceba impela ngizowaceba nasengonyameni. Ngathula umsebenzi lapha ngoJuly. Ingcekeza ingena Nkosi zazithi ushembe ukulele phambi kwabantu. Ushembe ukumama phambi kwabantu ushembe akayenzi leyo nto. Ushembe hamba uthola imbuzi uyoxolisa enkosini ufile. Ngiyabaceba phela mina esamisuka silapha inkolo. Bathi ushembe ukulele ukumama phambi kwabantu. Kanti ushembe ngalelo langa wayithola isifanele esifanele. Ngithanda Nkosi wandiswe akhombisa ngithanda Nkosi akhombisa kuwe Ncube amakhosi esibili ivesi u10 ufunda u3 kuwe Mathabela ingoma eka84 uyothatha uverse 1 umcube noverse 4 wena ufanele nawe my kubule eya mintano ifane naye yakho ushembe abantwana benkosi akasipha amehlo uma siguqe phambi kwakhe siguqe naphambi kongangezwe lakhe asipha amehlo funda Khethani amakhosi esibili shokhona haleluya shokhona Khethani olungileyo ngelinye ilanga lapha emzini waselinda ungena izinyane lembumbe lifike liyaguqa lithi shembe sengihambe yonke indawo akukho engikutholayo ngibona unyazo oluthixo ithi incwadi indlunkulu ayikhetho olungileyo yebo nofanele lesisihlalo umubuka lapha esihlalweni uyabona ukuthi kuphelela kabomshembe ya amadodana enkosini ngeke kodwa nihambe niyokhetha enkosini yakwajele uma ikhona niyokhetha enkosini okuyiyona ephethe isihlalo nimmeke esihlalweni sikayise funda Mathabela yinhle kangaka inkosi yethu ushembe muhle bantwana benkosi uyabona umephuma lapha kulo mnyango sengathi ngaqeda ukuhamba elokhu ehamba simbuka muhle kangaka usimakade muhle ushembe bantwana benkosi muhle ekseni muhle emini muhle nantambama muhle noma enyathele endlunkulu kanti yinhle kangaka inkosi yamaNazaretha kanti uManazaretha nisho kangaka nihamba noNkulunkulu omhle kangaka ningabatshela abantu asisukume isilo sethu kwathi ngomhla ka8 kuJuni 2024 esibhadlweni bakhangela amankengane yasukuma imbube yaqalaza esishona phansi eselisondela unyaka ya sibheke ngeso la sasukuma sabheka isilo somhlaba ukuthi lo uthixo nazi nazo izitha zethu nabe bebanganasi isilo banede babona le nto basibehosheka wena wabona ufudu ungaluzwa kuthuma imoki bangena phakathi zibi phambi kwethu ngoba izitha zalesa sihlalo izitha zethu njengozulu yeke babusini
Omkhululi wethu thina nzalo adingana azinswile ufikile Kulo 214 Mathabela uthatha u2 no4. 214 u2 no4. Nzalo kaDingana Ukhuluma uShembe eminyakeni edlule ukhuluma nenzalo kaDingana. benosenza ngakhona Wasethintisile singaphezulu senza ngakho. Phaphamani Uthi bukani izinto ngendlela ekahle ke manje. ufikile Usefikile uShembe. umkhululi ufikile Ufikile umkhululi ozokhulula indlu kaDingana nosenza ngakhona. umkhululi usefikile Ufikile umkhululi akekho omnye oyobuya qhamuke anze lezi ihlabathi lezi. wemazulu sesimzwile Hawu nathi masuku kanti siyabaleka. uShembe uthe ulekhuluma nendlu kaDingana nasenza ngakhona wayesetshela thina wathi nani bukani ukuthi wenzakalani thathu verse 5. zibike wena kuye Ukhuluma nendlu kaDingana nosenza ngakhona uthi ayibeki inkinga ngokumkhululi nangaphambi kwethu. wena nzalo kaDingana benosenza ngakhona Kungaze kuyokhuleka thina okhokho bethu babekhonza endlunkulu kodwa indlunkulu ilahlekelwe yithuba lokuthi uShembe usephambi kwayo ingabiki izinto. umkhululi ufikile Phambi kwethu umkhululi bantwana benkosi ukanyathele wakwanyathela ngelinye ilanga sidala ukufika lapha enyokeni waphuma nesikoshi wathumela lapha wasithatha isigqoko wasibeka lapha enhlizweni wasefutha abafana wasenyathela kancane wasekhuphuka eyaphezulu eyobona imbube. umkhululi usefikile Umkhululi phambi kwethu bantwana benkosi ayikho enye into esiyobe siyibone njengesizwe samaZulu enkulu ukudlula le. Ayikho futhi into esiyobe siyibone isilo silandela uNkulunkulu emini ilanga libalele. angene banga
Ndlunkulu bantwana benkosi ayi siyathatha ubona umfundisi wangapha enkandla osihlalo wethu lapha eSuleni ukembona ngathi yaphela ethi noma ngaphela kanjena hayi suka uyase ngathi ungaze usho njalo umbona into kashebihle kanjena uthi hayi suka ukuze kucasuke nalo ongayifuniyo Tuma qondisi wakho isililo sethu ndlondlomsa singamaNazaretha ingcwele isililo sethu silo samabandla ngokuhanjelwa umfundisi wethu ebesimthanda umfundisi ubaba uGcwensa ngale vesi bantwana benkosi siyamnxusela kuNkulunkulu bemsebenzela ngokukhulu uqotho ukuthi uNkulunkulu awamukele umoya wakhe bese sicela shembo ingcwele ukuthi umoya kaBaba umfundisi uGcwensa wehlele kubafundisi bakho babe inteyodwa wehlele ebandleni lamaNazaretha ukuthi ukuzotha benakho shembo ingcwele sikubone phakathi kwebandla lakho amen ngiguqe kahle abantwana benkosi ngiguqe emva kwenkosi yakwaZwane iyasho into okwasuka la sengathi inkosi yamaNazaretha nganda amakhosi akho kuleli bandla azobheka izwe lengonyama liphile kube izwe likholwayo sengathi silesikhulu silo samabandla amakhosi ezemva kwakho engalubona lolu dumo oluduma kakhulu olubonileyo ngoba lolu dumo oluduma kakhulu azokwenza amakhosi ezizwe zakithi azinze ihlalweni zoyisemkhulu ukhuluma inkosi yakwaZwane ngelinye ilanga silapha emzini waseBuza izitsha lezi ngingakhuluma ngazo uma ungekho uJojo Thenke emzini kayihlo wothi umholo uyothenga izulu liyana manje futhi namavateri kana khona uma izulu ungathenga amanzi faka phakathi sengathi lo Jojo Thenke engizokhuluma ngawo lapho abantwana benkosi kungaba umuntu abuka uJojo Thenke wakhe ukuthi ungamalitha mangaki lezi ibusiso esizozithola ezulwini manje nakusasa zizongena zingachithekile kuJojo wakho ithi inkosi yakwaZwane ngelinye ilanga usuku omama ababili bayahamba baye eBhildithi bayothenga oJojo bayababuye babafaka emva kwendlu iyasuka nenye inkosikazi idlala istokfela phela inemali eningi nayo yayifaka isandla kuphela emntwini yayiphikelela khona eyothenga uJojo Thenke bathatha labo Jojo Thenke bafakwe ngemuva endlini lapha la izulu ebusuku uqala ke lalithi malili izulu ubone ngentango sekuphephezela ingubo abantu kade bewasha ithi mithi yavula lenkosikazi kuphuma umoya
isiyabuza wena sibanibani kanti lezenjani bakwethu enenidilivwe namanzini ithambo ngoba sizophuma la umuntu izibusiso ayithole enkosini yamaNazaretha nazo yithola kwimbube yomhlaba ahambe eqathaza ngokuhambe ekhuluma indaba ezingamdingi bathi laba mama lutho linili izulu kodwa lalela wemasibanibani ukumathabe ingoma 130 uverse 4 130 funa sanibona makholo sanibona makhona nina zitsha ezinhle silapha nje sizitsha zokukhongozela ibusiso zokuphatha leli lizwi bese siphathizwi elimnandi kaHlembe zisinde zonke izizwe bese ungabusalugodla kuhlale naye ekhaya likhiphe utshela abantu ukuthi uShembe uNkulunkulu makwenzenjani beze bezosinda unyasini yebo niyothokoza ngokubongwa khona into eniyoyithokozela senibonga uNkulunkulu esebona amaNazaretha sekufezeka lesi siprofeto sakhe sokuthi uNazaretha uzogcwala umhlaba ngokuthi wena uyisitshe esihle nibongwa ngusimakade niyobe nibonga uSimakade ngokugcina leli lizwi yeke babusini uyabuza lo mama hawu nenzenjani nina bathi hayi wemasibanibani umfuna amanzi angene ethambini lakho wosusa isivalo Nkosi yethu Simakade Adewina ulithemba lethu oneyindlela uzwile hayi ukuthi bangomncomela naye la bangomncomela ngoba ngithathe ngambeka la yazi uzoyenza into engiyifunayo uyisipanela lesi engisifunayo isikade namabhoda anzima ngiwesemusha ngingafisa uNkulunkulu angivikelele yena amkhulise